cita-cita lu apa? Wah, pokoknya tinggi dah. Wah, kalau cita-cita gua mah jadi tukang pilot. Lu ngapa ketawain gua? Mana ada jadi tukang pilot. Lah, kata engkong gua ada yang cita-cita tukang pilot. Sauki. Ada juga pilot, bukan tukang pilot. Sama aja. Tukang pilot sama pilot. Kalau cita-cita lu apa? Wah, pokoknya tinggi dah cita-cita gua mah. Jadi tukang insinyur. Mana ada tukang insinyur. Yang ada tukang bakso. Lah ada lah tukang insinyur, emang kayak lu tukang pilot. Lah, kok lu jadi ngetawain gua mulu sih? Mana ada sih jadi tukang pilot. Wah, lu lama-lama bikin gua emosi lu. Santai Kila, kok lu jadi marah sih? Enggak, lu kan tadi ngeledekin gua. Berani nggak lu sama gua? Lah lu sendiri berani kagak sama gua? Gua jadi galakan lu. Makanya lu jangan belagu sama gua. Ya udah, maafin gua. Kita bayan. Lu dong, jangan marah. Lu berdua pacaran ya? Lah, siapa yang pacaran? Tadi lu berdua tangannya pegang-pegangan. Amit gua pacaran sama dia. Ngaku aja lu, Dik. Emang lu ngadu pedang? Mantap. Coba dah. Ngaku aja lu berdua. Gua bilang cium mah. Rapid banget beda. Kalau udah pakai nanti marah-maratan. Kempes. Ibu kemana habis berapa duit nih ya? Bener-benerin kalau ada duit lagi gua. Mana ya? Ngapain om? Kemana aja bang? Aku belum datang. Sombong amat. Kerja om, gua kerja bangunan. Proyek habis. Sekarang ada gawean, bini ngomel mulu. Pusing om gua. Hanya bang, jangan suka janji sama orang. Dan lu janji apaan sama mama lu? Lah dulu waktu abang habis nikah, emang gak inget? Abang ngasih amplop kosong ke saya. Hanya bang, dai sama saya. Lapanan lu cuma minta amplop doang. Ya gua kasih tuh amplop. Ngomong, ini beli udah diisiin belum? Lah, disin apaan dulu nih? Ya ilah, kira saya hati apa? Saya kan gini pengalaman bang. Lu mau masih kecil, belum ukuran lu ngomongin begituan. Lagi itu gimana bang? Emang diisiin apaan? Lah itu tadi udah nanya diisin apa belum? Emang diisin apaan? Lah saya mau nanya bang, bini abang udah diisiin pulsa belum? Suwen, kira mah diisin apaan? Abang aja mikirin dulu. Ini ngomong-ngomong, abang buset amat. Tahu nih, lagi agak belak duit. Nah, itu lu tahu om. Nah, dengan lu kira-kira punya geseran nggak om? Usai bang, abang kemarin mau nanyain geseran. Nah, iya, ada. Nah, coba om, mana om? Tuh, kalau mau geseran. Jalan om. Geseran duit. Mantap belum digeser. Serius dong om. Oh, geseran duit. Ngomong dong, kira mah geseran pantat. Yaudah om, buruan, cepetan. Ada apa kagak? Oh, gitu maksudnya kagak ada bang. Ini ada HP. Kalau mau, ini HP abang jualin dah. Nggak, HP saya banyak di rumah. Sombong amat dong. Di sini buat gua. Nah, bukan buat abang. Saya ini HP jualin. Kan kita bagi dua. Oh enggak. Bagus apa itu HP? Bagus bang, cobain nih lihat. Coba sini. Penasaran gua. Lah, HP mati begini. Tapi gimana hidupnya sih om? Norak banget nih. Tahu cara hidupnya. Lihat ini. Coba. Tuh, Lah mana gak hidup? Coba Rik. buset dulu. Tungguin apa sabar. Lah sama aja gue disuruh jual rongsokan. Buset, kagak mau hidup. Mana? Nah, tuh bang, tuh.
mau hidup tuh bang. Tuh, udah mau hidup tuh bang. Tuh bang, tuh. Ya, lagi bang. Sini om, gua tahu nih caranya biar hidup. Tuh bang, yang tahu. Hidup apa kagak? Kalau misalnya hidup, kita bagi dua ntar. Ini apa merek apa sih om? HP butut begini lu kasih gua. Ya Allah bang. Punya. No.